Šta Bog čini? Bog je preduzeo korake kako bi Adamovim potomcima pružio ono što je Adam prokockao. Naime, priliku da večno žive. Šta je to uključivalo? Plata za greh je smrt, stoji u Bibliji u Rimljanima 6:23. To znači da je smrt posljedica greha. Adam je sagrešio i zato je umro. Mi grešimo i zato primamo platu za greh, smrt. Taj greh smo nasledili rođenjem i na to nismo mogli uticati. Zato je Bog iz ljubavi poslao svog sina, Isusa, da plati cenu greha. Šta je to podrazumevalo? Pošto nam je jedan savršen čovjek, Adam, svojom neposlušnošću doneo greh i smrt, bilo je potrebno da nas jedan savršen čovjek svojom poslušnošću do smrti oslobodi kazne za greh. Biblija to ovako objašnjava. Kao što su neposlušnošću jednog čovjeka mnogi postali grešnici, tako će i poslušnošću jednoga mnogi postati pravedni. Rimljanima 5:19. Ove reči ukazuju na Isusa. On je napustio nebo i postao savršen čovjek koji je dao život za nas. U fusnoti piše: Bog je preneo život svog sina u Marijinu matericu, što je dovelo do začeća, a svojim svetim duhom ga je štitio kako se na njega ne bi prenela Marijina nesavršenost. Kraj fusnote. Zahvaljujući njegovoj smrti, mi možemo biti proglašeni pravednima i dobiti priliku da živimo večno.